Assalamu alaikum sorathu ahlu Avarazul vasal neksiyab naslu Qismata tariqade rekhananigi Borkhun kuraba bet odoy khulich el Zamanatul hoko kingiranigi Ma'rumat gunus artsuni zetarav Arsuye heliç el millat biçiç el Milliya bakhasiyat khisu khadiç el İslam alade nutbi kharasan azatsin Allah sunu khuda hit etariç el Maşayikh zabazu, alim zabazu Adab hurmat alada hurqazet echel İmangi iyahgi baharçiligi Borxize karatlu qore khulare Zikru dalaharatgi da'vatki khotum Khoyal dunyalarda ineri çaçel Dur avazanatlu ra'alta bazda Barakat hurşulel haybat ala akhal Ekheder orkhani rukaranda Urçinti barakulel beri çalarokhal Tariqata şubaq jani bakara Barakata şurat almalorosu Tolgo dunyalarda sart ibit arav Mahmud afandil nur zahir tarababak Bisade khud ila Muhammad Ali Sorat balda sar arav qadi Rek eta inaro tarikh bechedab Zakat ala shahar nujer takha shahar Rek eta inaro tarikh bechedab Zakat ala shahar nujer takha shahar